Васталлах тәбіскен әлек ағам састақ үтік маңы жона әргеті. Бұл алтынне үй тұқары ағам састақтарға аналлах республиканскай қамсағым болы тұрар. Бұл аспыз сылға әйге үтік маңы жонлар бұд туыры тұрбатығыд. Ол күрді бүтіге дағыны үйірі аңы тұрдар. Бейге бұланнамыд кәкке үлілер бітін етті бұд. Әйге күн ағытынан ұлы көй әтті 15 сыллақ істеллата ағылынна. Онно бары этик жастар бит, этик маны ветераннар битен, барытын мрамор пилиткага тиһен оттак көстак стелланы асты бит. Такталугун сүббес юбилейный спартакиадыгар беге ветераннар бит 2 семестри улары сидисти бит. Бу хас беге улугы хеттон бестиргар аналлах культурно-спортивный фестивальга татынды бит. Беге ан бастагендан нехелек бетегер болбута онтан жыл успудугар барамыт беге нехелек үхүс местери олары эмеситистибет. Беге нехелекке әлбәктим сүйлер баллар олар основном агам састактан турар тоққа бардыгар күз көмө сүбе ама олар жаргытыттан кен туттабыт. Күнді жонлар бұтын әйгені әттәбіскен нехелер жағалтатын депутаттарын атыттан өссө түгіл бұл ағам састақтар күндерінен идейтік істемлік әғаддалиппен көмілден. Убастыллах чөркөөгүм ветераннара, ытык мааны жоннор бут, тыл ветераннара, серия будалбалары, журапчы көһөрүүтүн кыттылаага. Онна хеттон бес астырын аспыт, беги сери хылын оголора дир жоннор бут. Эхегене бу ағам састақтар идарынан ититик истинник ветеран советин атыттан әғардалирбин көңілен. Бу ыйга биһиге нехлек битигер сүрдәк, өлбәк давыл үлелер бардылар. Ол курдук биһиге тәрелтелерби салаяччылары бәйлерин ветераннаргар тус көмөлөрүн ортатулар. Мен бу түгеннен туханан этемете бирдилен көмөлөспү жоңго ветераннарым асчыт кыргыттаргар бу бәйлерин көмөлөрүнөн асастан беле хуңдан эрелерден ис сүрәктен мактанып туран макталбын тердебин. Күндү ветерандар төһөдө гыры келлер биһиге санабытын төһөрбәппит бары бир жон курдук күскен хелеппит тугар үлелибит онна хамсыбыт. Түбүкпер этемете бу агам састактар анаммытыйдарыгар көмөлөспүт бирделен жоңго терилте халаячыларгар туз бәм апыттан бирин макталбын тердебин. Бары гырыга гылжыман бәбәгатын кастагын жолмак болду. Ытыктабыллах кыржагас чөркөкпүт бары ытык мааны жоннорун бәйлерин олокторунан биһиги урукку история бытын бәйлерин колобурдарынан олокторунан суруян келбит ытык мааны жонмутун бу агам састактар декадалара түмүктенер күнэ тирен келбитинен ититик истейник әғарделибит. Биһиги бу чөркөк нехелегин кыржагастарын туһугар сүрдәк, элбәк, үлени ытахатыбыт төһөдаганы бу камсык кемигер жээлергер олордоллор. Ол курдук Октябрьский нехелек терилтете, ветеран советтере, бу социальна каралта эхитус кутугар оғарабат үлені, төлөннәк, сүрәктәк, үлені қамнағы ытасатыр. Ол күрді бігі өрен туран бәлетибет, бұйылғы, сылға, Борис Николаевич оннары Анна Романовна Ларионаптар, бейхан сыллақ, күгіл көміс байбаларын, онна Варвара Наневна, Константин Константинович Матаннанаптар, бейхан 5 сыл бейкі олар бұд көмчүк сыбайбаларынан Саха Республикатын тапталға бәренеләк болу ден бәленін нағырадаламыттарыттан бейге олыс өребет, онна кенелер үтіе қолабырдарынан бейге жоммут әме бұқырдық тәңе сарын-сарынларыттан өйінсен ұғынлық жаллақтық олар уақтара денеренебет. Онна социальный әйке өттүттен быйыл биһиги ытыттыр оны бастыр самай ытыккы жагас киһибит. Вера Яковлевна Кашкина социальный эйкеттен капитальный ремонт көмөтүн ылан олорор. Онна салгы испеяк быһытнан итинник көмөні биһи жоннор бүтемие туханактара денеренебит. Бука барыгытын бу агам састактар
күннеринен ититигистинник эҕардэлиибит, ылжыбакка, санаатын түһэрбэкке, сааһырдыбыт диэн санааргаабакка, үөрэ көтө саҥа дьылга үктэнэргитигэр баҕарабыт.